Yesu nashimwe. Dushimiye Imana kuba tuje kuri uno munsi mukuru wa Emeri. Namwe mwese ndabashimiye mwaje kuduhumuriza. Imana ibahe umugisha. Ndavuga kuri musaza wanjye. Ari mukunda. Yanyitagaho bishoboka. Niwe muntu twakaza tuvugana cyane. Ambaza uko meze. Igihe mu minembwe hafatwa yarambwiye ngo iwacu twahabonye ushaka woza. Musaza wanjye yari uw'agaciro kuri twe, yakaza adufasha bishoboka kandi akiri muto. Yari umugwaneza, yarangwaga n'ishaka, yaragira amahoro. Yakaza akora ibishoboka byose kugira ngo muze tutagira icyo tubura. Yaragira urukundo, yitaga ku bantu bose, yarubahaga. Musaza wanjye ntawe nabona mugereranya nawe. Umunsi bambwiye ngo yapfuye nagize agahinda kenshi, mbura nuko navuga, mbura amagambo avuga. Ariko ndashimira ababyeyi baje badutoje gusenga. Narakomeye, nizera ko umunsi umwe tuzamubona. Twese niyo nzira, hari igihe kimwe tuzamubona ubudatandukana. Mwifurije amahoro. Kandi mwebwe mwese mwaje kudufata mu mugongo ndabashimiye. Imana ibahe umugisha. Mwifurije umuzuko w'abera. Murakoze. Mukomeze mwihangane katwumve iroko. Ntabwo twabura kuvuga ngo Yesu nashimwe kuko twamenye Imana. Iyo ataba kumenya Imana twari kubasha kuvuga. Mpaye pole umuryango wacu w'Abanyamurenge. Mpaye pole umuryango wacu w'Abasegege. Mpaye pole umuryango wacu w'Abanyabyinshi. Mpaye pole umuryango w'Abahiga. Ntago mvuga byinshi, ndazijyana nkurikira ubwa gatandatu. Nkurikira ubwa gatandatu, mperukana nawe mu 2003. Ariko Ntezi yari umwana mwiza pe. Imana yari yarampaye basaza banje bankunda. Data yamaze gupfa ngira ngo none ahari birarangiye. Ariko ndashima Imana yo mu ijuru kuko yari yampaye ba data. Ntezi yayo twavuganaga, murumva ko namuherukaga kera.
twaganiraga bimwe bidasanzwe, wagiraga ngo none sinzi. Yagiraga n'ibitwenge byinshi, akagira ibyishimo. Ikindi cyane cyankomeje nubwo umutima utazubasha kwihangana, Nteziryayo yakundaga Imana. Nteziryayo duherukana vuba, yari yaje mu bukwe hano mu Rwanda. Twaraganiriye cyane, nagiraga igishika cyane cyane. Hagira igishika ngakomeza nkamubwira ngo ariko Ntezi, ni gute Eroko yohunga we ugasigara iriya ruguru? Arambwira ngo dada, ntabwo yamvugaga mu izina, ngo dada, ngo ntabwo twese twahunga ngo dusige igihugu. Ndashima Imana kuko yari intwari y'igihugu. Nteziryayo yari umwana, sinababwira uko bimeze. Yari umuntu w'umushakashatsi cyane, yitaga ku rugo rwiwe bihagije. Nteziryayo akita ku muryango. Nteziryayo sinamuvuga ngo murangize, ariko icyo nshimira Imana nuko yaduhaye ababyeyi batwigishije agakiza, tumenya Imana. Narebye igisimba cyari kiri hano, nariko numva ngiye nko gusandara, nari mfite agahinda kenshi, ariko babyinnye hano numva umutima wanje uratuje. Yesu nashimwe. Numvishe ntuje, numva ndakomeye. Bishop abwirijeho numva bibaye akarusho, numva nahaguruka nkabyina. Nukuri ndashima Imana. Mwihangane abasita, mwabuze umukwe mwiza. Mwihangane kandi mukomere. Abahiga mwabuze umwana mwiza. Numvisha amateka yabo bombi, ndavuga ngo Mana uhabwe icyubahiro ko kuri Imana. Abana bacu bazakurira mu gakiza bakamenya Imana. Numva n'ukuntu bose babaye intwari bazize uko baremwe, nabwo ndavuga ngo hari icyo Imana buriya yadukoreye. Nukuri Ntezi yambwiraga ngo dada, ngo ntago twese twaza, ndi gutegura aho namwe muzatahira. Muzi kuko muzaguma muri iki gihugu cy'amahanga. Ubu nije uri gutegura kugira ngo nzabakire. Nibuka indirimbo yaririmbye ngo umusirikare ntazasubira inyuma. Numva mutinzeho, ariko data ntabwo yasubiye inyuma. Icyo nzi cyo ari mu bwami bwo mu ijuru. Nuriya musengeneza wanje ubuhamya batanze, nawe numvishe nkomeye, nari mu bwami bwo mu ijuru. Nteziryayo ni mugari, ni munini. Yasize umuryango. Izina rya Nteziryayo ntabwo rizigereka risibama, rizakomeza ribeho. Ntabwo tuzaritsinda kuko arahari. Kandi Nteziryayo yasanze papa, asanga musaza wanjye, asanga murumuna wanjye. Murumva ko ari abantu bane. Aho uriya wundi musengeneza wanjye nawe yasanze ba sogokuru, asanga ni benshi mu muryango wacu. Nukuri nabwo ntabwo nareka kubivuga. Babyeyi muri aha, bavandimwe, nshuti, nukuri ndashimira ba Muyomba bambaye hafi. Nabonaga bikomeye, nabonaga bigoye, ariko bambaye hafi, bamfata mu mugongo. Twazanye na Muyomba, Mukamuyomba hari. Ndashimira ko ba data bukwe nabo ni abanyabyinshi, nabo bamfashe mu mugongo cyane, barampumuriza, barankomeza. Sinabona uko mbabwira, segegwe mwa intwari zabasize, ariko mukomere, hari izindi ntwari. Kandi icyo nzi cyo, ibi ntabwo byabura kuba kuko turi mu isi y'imibabaro, ariko tuzayisiga. Yesu nashimwe.
aba bana ntacyo nabona uko mvuga, ndabihanganishije mwese, mwihangane kandi mukomere, twese niyo nzira tuzanyuramo. Ntabwo nabona uko mbivuga. Icyo mbasabira bose, icyo mbasabira ni umuzuko w'abera. Murakoze. Shimwe, reka munihanganire mfata umwanya iminota nk'ibiri gusa nsenge mbone kuvuga. Mwami Yesu, ndaguhimbaje kuko uri uwera, uri umwami w'abami, ukora ibyo ushaka mu ngabo zo mu isi no mu ijuru. Ndagushimiye Mana ku muteguro wari warateguje Mana. Wari uzi kuko uyu munsi tuzaduhagaza tuvuga mwene data. Wari uzi kuko tuzavukana tukamarana igihe kingana gutya wagenye. Iminsi twabanye neza. Turaguhimbaje Mana kuko iyo minsi yawadutije. Umwanditsi Yobu yaravuze ngo wampamagara nakwitaba ngushatse kure imirimo y'amaboko yawe. Kristo warabishatse kandi usarura imbuto yeze, usarura imbuto ikwiriye. Waramusaruye mwene data kandi dufite ibyiringiro Mana. Niko batubwiye, ijambo ryawe niko rivuga ngo nitwizera Yesu ngo tuzabasha kubona ubugingo. Ndabizi ko yakwizeye, yatuje akanwa ke, yavuze imirimo ikomeye, yamamaje izina ryawe ahatandukanye. Uhimbazwe Yesu. Ngiye kuvuga nteze ryayo Mana. Ndagushimiye kuko wangiriye neza, nkabona uyu munsi wo kuvuga nteze ryayo, nkabona uyu munsi wo kuvuga umwana wa mukuru wanje Emery. Narabyifuzaga, narabitekerezaga, nkavuga ngo Mana uzampa umunsi mpagarare mpamvuga icyo wakoze cyangwa se ibyo bakoze turi kumwe nabo. Mana ndagushimiye, ndaguhimbaje Mana, ndaguhimbaje Data kubw'umuteguro wawe. Ibyo ukose turabinezerewe, imitima yacu irikanze cyangwa se yarikanze, ariko kandi hari icyo uzi ukora, ugikora ngo ntawe ugisha inama. Uhimbazwe. Iminsi twabanye nabo Mana, uhimbazwe kuko ari wagenye. Uhimbazwe Yesu. Data igihapfa nasigaranye agahinda kubera ko ntahagaze, ntabonye umwanya wo kugira ngo mpagarare mvuge Data, mvuge umubyeyi waje. Ako kari agahinda gakomeye narimaranye imyaka n'imyakura. Murumuna wanje apfuye, ndavuga ngo ese ibi nibyo bigiye kuba Mana. Uranumva mu gusenga kwanje. Uhimbazwe. Tugiye kuvuga amagambo make, udushoboze utureme Mana, uduha imbaraga kubera ko turi abantu twambaye umubiri w'umunyantegeke, ariko dushoboze mu izina rya Yesu. Amen. Hari akantu nari nibagiwe. Ndashimira n'ukuri abasegege bateguye n'umuteguro. Imana ibahe umugisha. Ndashimira abanyamurenge bose baje kudufata mu mugongo. Imana ibahe umugisha cyane. Haleluya. Muratwihanganira, amarangamutima ni menshi. Twamba umubiri kandi kubura umuvandimwe ni ibintu bitoroshe, ni ibintu bikomeye. Ariko muratwihanganira, ntituvuga menshi. Turagerageza guhina kugira ngo ijambo rya mbere dutanze mpore ku bwoko bwacu bw'abanyamurenge. Turimo ko turahura n'ibihe bikomeye, turi mu bihe bikomeye. Navuganye n'abanyaminembwe wa munsi murumuna wanje araswa ku wa mbere, bambwira ko hari abandi bapfuye 4. Tuvugane nabo ku wa kabiri, bambwira ko hari abandi bapfuye kandi bo bwoko bwacu. No kuvuga ngo dukomere, ibihe turimo bizarangira. Amen. Dukomere twihangane. Ijambo rya kabiri, ndashimira abantu, ndashimira ubwoko bwacu bw'abanyamurenge, mwebwe mwese mwaje kudufata mu mugongo. Biriya bintu bikiba twakitse intege, twumvise ducika intege. Umuntu wampamagaye nari mu cyaro kandi nari ahantu nari nje nyine.
uwacu twari kumwe yari yatashe samedi ambwira ko azagaruka lendi. Nari jenyine aya makuru nayakiriye ndi jenyine numva ndihebye, ariko ndashima Imana ko yamfashije sinagongwa n'imodoka, nari ngiye kugwa mu mihanda ariko Imana imba hafi. Ndashima Imana kuko mwadutabaye abanyamurenge mwese abavuye hirya no hino, mwageze mu mago, mwaratwandikiye, hari abaduhamagaye, mwakoze byinshi. N'uyu munsi mwaje mwagize neza, turabashimiye. Data mu ijuru udakiranirwa azabahemisha. Ijambo rya kabiri, ndashimira umuryango wa Gasegege, mwagize neza. Tubabwira amakuru kuko dufite tubabwira amakuru nako mwumvishe ibyabaye, mwaraje muratwegera mutuba hafi, tubabwira icyifuzo cyacu kuko dushaka gukora ikiriyo, muratwumva mutuba hafi, mwaradushize, mwarahagurutse, turabashimiye. Mwakoze mu mifuko, mwakoze uko mushoboye kugira ngo tugere kuri uno munsi. Ku bwanje ntabwo nari kubigeraho. Abasegege mwagize neza, famille restaurant ya Kigugu mwarahagurutse, mwagize neza. Famille yo kwa data bukwe babasita tubahaye mbore, mwihangane. Hariho muramu wanje hano ndamubona Nyabirori, komere. Mukomere wihangane. Famille bamuyomba nta mwabuze umwishwa, mukomere. Famille yabadata bukwe babahiga, mwabuze umwuzukuru, mukomere, muhumurike. Subira inyuma, nari ngeze kuri famille Kigugu, mwagize neza, ndabashimiye, mwakoze byinshi. Shimiye nanone abo kwa data bukwe baraje, mwaraje kwa data bukwe babasita, mwatubaye hafi bikimara kuba, bavuye za Kitengera, abavuye hirya no hino, ndabashimiye, Imana ibahe. Shimiye nanone kwa data bukwe mubongera, mwagize neza, mwaraje mutuba hafi, mwatanze ibyanyu kugira ngo mudukomeze, mutureme, mwatubwiye amagambo, ndabashimiye. Data mu ijuru abahe imigisha. Shimiye babyara banje bavuye mu Bugande, mwagize neza, nako bavuye mu byaro n'abanyabugande, mwagize neza. Twiyangarishe nanone mushinga hari akomere. Shimiye abandi bavuye mu Mombasa, mwagize neza, Imana ibahe. Shimiye itorero ryacu rya Horebu, mwagize neza. Bimaze kuba mwatubaye hafi abashumba, muraza muraduhumuriza mu ijambo ry'Imana, muratuganiriza, murasenga. Abanyamasengesho baraje, abanyamasengesho b'akarere, bagenzi baje, mwagize neza, turabashimiye, Imana ibahe. Shimiye famille Rukema, mwagize neza. Igihe umwana wanje wa mukuru wanje yapfuye, nari mvuze ngo shimiye famille Rukema, bagize neza. Igihe mwana amaze gupfa bahumurije mwana mukuru wanje,
mwagize neza. Nshimiye Reverend Nzeyimana n'abashumba bakorana, mwagize neza, Imana bamugisha. Nshimiye komite yaje kugira ngo dufatikanye gutegura uno munsi, mwagize neza, mwarikoreye, Imana bamugisha. Nshimiye abari mu gikoni, wa musi maze kuba baraje, mwagize neza. Mwaragurutse musiga ingo zanyu muraza, hari abaraye hariya, hari ababyukiraga, mwakoze byinshi, ndabashimiye. Imana izabaha umugisha. Kindi ndashimira kwa Muyomba nabo baraje, bagize neza, baratwegereye batuba hafi kuva bikiba, barasubira baraza, batanze byinshi, batanze amafaranga, ariko kandi nanone mu gitondo bongeye gufata andi mafaranga munka barayazana kugira ngo dufatikanye. Mwagize neza, cyagiye mwamaze kubivuga, birandenganirwa kubivuga, ariko ndabashimiye, Imana bamugisha. Ikindi ndashimira abantu bose b'Abanyakarere, murumuna wanje reka nze kumuvugaho, ariko ndashimira Abanyakarere, Paruwasi Mugeti, Paruwasi Kanyaga, District Bijombo, mwese abitabye, abumvise inkuru muhuruzwa no kuza kudukomeza, turabashimiye, Imana bamugisha. Reka nshimira abantu ku mwihariko kugira ngo nje gusoza, ntabwo ndinda, ndavuga bike cyane. Umwihariko ndashimira data wacu uri Australia, yarampumurije ambwira byinshi, yatanze n'amafaranga, Imana bamugisha. Runyambo nshimiye Bisetsa ari Canada, yagize neza, Imana bamugisha. Nshimiye famiye ya mukuru wanje, famiye Maridadi bari Norvège, barampumurije, Imana bamugisha. Nshimiye abantu bose bari hanze bagiye bampumuriza. Ubundi ari igihe umuntu avuga gutyo ugatekereza ngo niyenda barashobora kuba bararohereje amafaranga. Umuntu wese uri hanze akagutekereza mu gihe uhuye n'ikibazo, agafata telefoni ye akakuvugisha, uzi utekereza kuko ari ibintu by'igiciro, uzi utekereza ko ari ibintu by'agaciro gakomeye. Ndabashimiye abantu bose bari Amerika, ni benshi, sinovuga umwe, sinovuga babiri, abo ntazi, abantu bari mu Bugande, abantu bari muri Kongo, abantu bari za Sudani, hatandukanye. Nari nzi ko umuryango wa data ari mugufi, ariko ndashima Imana kuko Imana yaduhaye kumenyekana n'ukuri, numvise nkomera, kandi nta kindi cyansubijemo imbaraga. Narimo numva ngeze ahantu hamwisho, ariko nabonye abantu banandikira, nkabona umuntu akampamagara kuri telefone akambwira ngo komera, ihangane, komera. Abandi bakaza akambwira ngo urabizi, ngo ntunzi, ariko simfite data, simfite bakuru banje, simfite barumuna banje, simfite bashiki banje, komera, ihangane. Nukuri ndabashimiye ubwoko bw'Abanyamurenge bose aho bari, Imana bahumugisha. Ndangiza amashimwe, ndashimira amen, numvise ngira imbaraga, numvise nongera kugira imbaraga, nosubira amashimwe, ariko reka ndeke kubera impamvu z'umwanya. Ndabashimiye mwese, uwo ntavuze mu izina utekereza kuko ntatawe icyo wakoze, ugatekereza kuko ntazirikanye icyo wakoze, ariko ntabwo ari impamvu yo kugira ngo, cyangwa se kutazirikana icyo wakoze,
ahubwo birashobora kuba byinshi nyine nkagusimba, ariko ndabashimiye mwese uwo ntavuze, mwese uwagize icyo ukora wese kugira ngo udukomeze duhumurize, Imana ibahe. Nari muze ndangiza ndashimira bene data ababaye hafi, mukecuru ruguru na murama wanje barabakomeza, Imana ibahe. Ntacyo nabona, ariko kandi mbasubiye umugisha ku Mana. Ndarangije amashimwe, reka mvuge, ndavuga Emery Buke n'indangiza nje kuri Ntezi Ryayo. Emery ni umwana mukuru wanje, abatabimuzi bumva nahuje ibiriyo. Emery ni umwana mukuru wanje, sekuru wa Emery niwe data kurikira. Nuko niyo mpamvu nabihuje n'umwana mukuru wanje. Emery yarambabaje umunsi bambwira ko yitabye, nari mu byaro, numva umutima ugiye kwihinda. Mukuru we nibwo yari akimara gupfa, yaragiye kurangiza umwaka umwe. Mukuru we niwe wari imfura, arapfa asiga umugore n'abana babiri. Umugore yaratashye, urugo rwarashize, ntarugari. Emery arapfa, apfa nta mwana adusigiye. Nicyo cyambabaje. Mukuru yarapfuye adusigira umwana, so tumuhagarara tuvuge ngo uyu ni Kimararungu. Ni babiri. Tuvuge ngo uyu ni Kimararungu. Ariko Emery icyambabaje nuko Emery yagiye. Nibuka base wabo bagiye bagenda ntacyo badusigiye. Ngira agahinda. Ariko nzakumenya ko ukora umuteguro w'Imana. Muri imzara aravuga ngo ntakibaho ngo gutungura Imana, ngo ibimbaho byose ngo niwo babigenye. Imana nibe ziba yabipanze, n'Imana niziba yabiteguye. Nibi turimo ni umuteguro w'Imana. Amen. Imana niyo yabiteguye. Rero Emery yari umwana mwiza. Emery mukuru amaze gupfa naramuhamagaye, ndamubwira ngo papa, natekereje kuzokuzana uzunsangana muri Kenya, uze tubane uvuye mu ntambara, kubera ko intambara ejo kuzosubira uje kurwana. Arambwira ngo ntibishoboka, muzehe wanje ni umusaza, sinsiga muzehe hano kandi arije maboko ye ngo nimara ngo ndaje. Mbona kuvugana na mukuru wanje n'umwana bidahagije, mpamagara mukuru wanje mubwira ko mushaka. Ndamubwira ati grand frère nkene ko uzotwereza umwana. Mbona ntabyumvise, inja ku muryango mpamagara data wacu uri mu Rwanda Mandevu. Ndamuhamagara ati se ko ibi bimeze gutya, tubivugana niba murimbyi wavuze ngo ntakibaho Mana ngo gutungure. Ni ukuvuga ngo abari ruguru kumubwira azapfusha umwana, ariko amubwira kumukuraho ubundi ntazumve. Kandi mu by'ukuri biba bitobabaje twe turino, ariko kuri bo ugasanga babiri mu rundi rwego. Ariko ndashima Imana kuko niko Imana yari yarabigenye. Emery yaranze aravuga ngo turabana na papa we, Emery agumayo, ntiyashize iminsi ejo bundi twumva, ariko ataritaba. Muri icyo cyumweru nibwo yaje kuri rezo atangira kumvugisha, arambwira ngo mumeze mute pa muto, tese noneho ko tudaheruka kuvugana, ko dukumburanye n'ibiti. Sanga yansiga message, iyo message niyo nyuma ntitwongeye kubona. Emery yari umwana wumvira, yari umwana w'urukundo, yari umwana w'umutima wumvira ababyeyi, yari umwana muto cyane, umwana muto cyane. Ariko yari umwana wumva, umwana ubwira igitekerezo cyo kuza akakubwira ngo sinusiga ababyeyi banje nije maboko yabo. Emery sinavuga byinshi, mwifujije iruhuko ridashira. Muranihanganira, ngiye kuvuga Ntezi Ryayo, simvuga byinshi. Ndavuga Ntezi Ryayo n'umwana wa data,
data yatuzaye kuko mwabyumvise turi abana 9, 2 bapfuye mbere, umuhungu n'umukobwa, hasigara abakobwa 5 n'abahungu 2. Data yavukaga ari kinege wenyine. Inzu nkuru ni Rugohe, Mandevu na Kigugu. Mu nzu ya kabiri ni data, ariko data bimaze kuza ibyo aja mu gisoda, aja kurengera ubwoko, araza. Ngiye kuvuga agastori kagufi mubyihanganire kugira ngo mvuge ntezi ryayo, sibyo? Mureke kubona ko nabarambiye, ni agastori kagufi gusa ndacamo. Data aja mu gisoda, yagiye mu gisoda kera, igihe barimo bahiga abantu i Burundi, jenoside yari mu Rwanda. Data barakata binjiye mu gisoda ba mbere mu Rwanda, nako baje mbere binjira gisoda baraza. Reka ntambuke story. Data aragenda, twabaye imfubyi guhera icyo gihe, dukura turi imfubyi. Data hari tutarasibuka, yari umusoda, yaragiye aragenda aje za Rubumbashi, cyagiye abantu bapfuye, bavuga ko data yapfuye. Abantu bakaza kudusura nyine, ariko ntitwasibuka, ariko bisa n'ibyarangiye. Tugire gutya data twarahebye, tubona araserutse, twongera kugira ibyishimo ko tubonye umubyeyi yaje ndi umuntu muzima, maze kuba umuntu ufite ibitekerezo. Ntiyashize iminsi arongera aja mu gisoda aho, ararwana kabiri kangahe, intambara irakomeza, arapfa. Data yarambabaje. Data sinamushinguye. Data ntitwakoze ikiriyo ngo tugandare nkuko tugandare ntezi ryayo. Data yarapfuye, nta kandi gahinda ngendana. Ubundi gupfusha kandi n'abantu bose bagira kudahamba umuntu ngo uhebure. Nyine baraje baratubwira ngo yarari kumwe na data wacu Ndege, arambwira ngo jewe naramushinguye. Baramurashe, ndamuganiriza, ndetse na Muyomba bari kumwe, ariko ntitwakora ikiriyo. Icyo gihe hari umwuka mubi, ngo ntitwokora ikiriyo, nidukora ikiriyo ngo baraza kutubwira nabi. Ibyo biragenda, ariko nsigarana agahinda gakomeye. Ka gahinda karagenda gasa n'agashize kubera ko nari maze kugira umubyeyi wanje arandera, kandi mama ntabwo yigeze atwigisha ngo aduhe umutima mubi. Icyo nshimiye mama, yaratureze aturera nk'abana b'Imana. Ntabwo twigeze tugira umutima mubi kuri ba data wacu ngo tugire inzigo, tugire ubugome. Ubundi abana b'imfubyi bagira ibintu byinshi cyane cyane, bazagira ubuntu bibandaho, bakavuga ngo hari n'abafite base bagira ibintu by'inzigo. Ariko twebwe twakuze turi imfubyi, turakura, ngeraho mba umugabo. Nta munsi n'umwe mama yigeze twicaza tubwira ngo bana muzi baso wanyu. Ntabwo yigeze tubwira ibyo. N'igihe hazaga ikintu kitubabaza akabizana, namubwira ngo mama, izo utatubwiye tukiri abana uzirinde kuzabitubwira turi abagabo. Mama araturera tuba abagabo. Ndashaka mba umugabo, mfata murumuna wanje ndamuzamura, ndamwigisha. Ndavuga ngo sinamwisha kubera ko ntagize amahirwe kwiga neza cyangwa se kwigira ahantu heza nshaka. Njyewe nzofata murumuna wanje mujane, ndamujana aja kuri Jafi. Nicyo gihe yari gisoka, ashike kuri Jafi aratubwira ngo karumva ibintu by'imibari bitaha biza, basi nitumuhindurire tumujana irundu. Nicyo gihe bari bagitangira ariga. Murumuna wanje ararangiza segonderi, abo mugabo atarashaka. Tukaza tukicara tukavugana na ntezi ryayo, tugahana ibitekerezo. Na mukecuru ubupfakazi burashira mu by'ukuri, kandi ndahiye imbere y'Imana iri mu ijuru. Mama ntiyarakira umupfakazi, n'ubu ntabwo ari umupfakazi kubera ko ndahari. Ariko buriya igikomere ntikiza kibabaza
ni ukuvuga ngo nko kugito iyo umuntu akomeretse ntababara cyane, ariko iyo uhuye iyo bagukoze ku gikomere niho uzongera kandi kwibira, ukongera kandi ugahwera ukongera kandi ibintu bikiburuka. ni ukuvuga ngo mama turamurera na murumuna wanjye ndamushingira abo mugabo, Imana yamukunze, nari mukunze, nari mwishimiye, nari nifuza ko tubana, ariko ndazijya Imana yamukunze. Ndashimira kwa data bukwe baraje baradufasha. Ndazijyayo ageze kuri universite, data bukwe yaramaze gushaka, turafatikanya, data bukwe aradufasha, kubera ko nje nari muto, nje kwa data bukwe sinagize amahirwe yo kugira data bukwe, ariko Nteziryayo amaze gushaka agira sebukwe. Noneho sebukwe Nteziryayo akaza tukicara tukaganira, akavuga ati njyewe wewe reka dufate murumuna wawe tumujane ku ishuri, wowe wihanganega ibizakehana ibizabura ukomere, ariko Nteziryayo yige. Nteziryayo aragenda yiga universite arayirangiza. Subi inyuma, abasita mwagize neza, ejo mwakoze turabizirikana, Imana bamugisha. Nteziryayo twabanye neza nk'umuvandimwe, inshuti yanje magara. Ibi bintu za Nteziryayo byongeye kandi ni ukuvuga ngo mu buzima mfushije gatatu, ubu mfite ubwoba ko ngiye gupfusha irya kane. Napfushije data, ndongera mfusha Ndege. Umuntu mu muryango si ukuvuga ngo abantu bose n'abanzi, kandi simbasuzugura ba data wacu ngo mvuge ngo muri babi, ngo ndi muri abagaciro. Ni ukuri n'abasegege mwese muri abagaciro, ariko umuntu azagira umuntu w'inshuti ye, umuntu kwegera, umuntu sinzi uko nabivuga kugira ngo muzumve, ariko Ndege yarapfuye ndongera ndibira. Gisebe kishaka gusikira, Nteziryayo yarapfuye. Ubu Muyomba nawe simvuze ko ba Muyomba bose atari beza, ariko umuntu azagira Muyomba umukunda nawe. Mfite ba Muyomba benshi, ariko Muyomba Mujanama nawe arankunda. Yigeze kuza kumbwira ati mwana wa ngwino ntarapfa, ariko reka ndeke kuvuga byinshi. Nteziryayo twabanye neza, yakoreye Imana, yavugiye Imana. Nteziryayo yakoreye Imana byinshi. Njya kuzino ndamuhamagara ndamubwira ati Nteziryayo tugende, ubuzima bwako ndabona byanze. Naricaraga naryama nkabura ibitotsi, nkabyuka ijoro, nkagenda nzunguruka nijoro. Ndamubwira ati njyewe ndi mu kuryama nkabura amahoro, kandi nta ntambara yari yaba. Ndamubwira ati njye natekereje ngo twimuke, kandi ndabahitisha ahantu hatatu. Nkeneye ngo twimukire mu Minembwe, twimukire mu Bugande, cyangwa twimukire i Buvira. Kandi mu by'ukuri nta bushobozi nari mfite bwo kuvuga ngo nzabe Buvira, ariko numva umutima niyo hantuma. Mubwiye arambwira ngo nje simbishaka, mbibwire mama arabyumva, aravuga ngo nje mu mwanya ubivuze haguruka twimuke. Nteziryayo arambwira ati njyewe sinogenda, hari byinshi ngiyankora, hari byinshi nkirimo, genda we ni mukuru wanje, iyo ugiye numara gufatisha uzampamagara nzoza. Nteziryayo ndaza, nshitse hano twavugana, arambwira ngo jewe ibyo kuza singishe, genda uture. Nari mfite kuja Buvira, namanutse mpavuga ngo nzaje Buvira cyangwa se nje mu kubwegera, ariko mviriya eruguru nje kumushasha. Nako nabanje kuja mu Minembwe nja guhinga ibishimbo, navuyeyo nsizeyo 100 kilo y'ibishimbo, nariteguye ngo kozabongerayo, ntibzakunda. Nshitse mu Buvira ntibzakunze, ndavuga ngo ibugane shiki Bugande ntibzakunda, mushiki wanje aramfata nza hano. Nshitse hano Nteziryayo turavugana, ntiyabyumva. Buke mugashiki kanje nazanye gakora ubukwe, mpamagara mukecuru tuzoze, ariko nkavuga ati nimfashe kano ngafata mukecuru nzoba mfashe Nteziryayo. Mukecuru araza, dushite turabana, nikoze kuri Nteziryayo ngo ntaza. Ndavuga ati sawa,
ko nteziryayo yanze mukecuru wewe tora inzira ugende uzomubwire yumve, natemera uzicare mu bandi, kubera ko sinokwikunda nije mugabo, nteziryayo niwe mwana. Mukecuru aragenda, ashitse mukecuru arampebuza. Nteziryayo tuvuganye arambwira ngo aratuye. Ejo bundi yari Buvira, arampamagara arambwira ngo mukuru wanje igihugu cyatekanye, umutabazi yaraje aradufasha, kandi n'ubu ibintu ko biratungana. Yaratubwiye ngo tuguriye amapariseri, ubu no ku Ndondo ibintu byatangiye abantu ko baragura ipariseri. None se nka mukuru wawe nka murumuna wawe wombwira iki? Ndamubwira ati watekereje gute? Natekereje kugura ngo pariseri ku Ndondo si mu Minembwe. Tisawa genda ugure. Arambwira ngo sawa. Habaye ejo bundi ndasubiye ndamuhamagaye, hari urundi rubanza twari dufite, ndamubwira tuzozane na mukecuru muze tuganire. Baraza kuri rezo, turaganira na Nteziryayo. Arangije sinari nzi ko bari kumwe na mukecuru, ndarangije uko ngiye kuvuga ahantu twahamwisho twarangije. Turavugana Nteziryayo, turaganira ibyo twarimo tuganira, urubanza twari dufite dushaka gukemura. Ndamubwira ngo bikorwe gutya, bikore gutya. Arambwira ati grand frère suko bigomba gukora, ahubwo twabikora gutya. Ndamubwira ati ya kwanza ibyo twari kwaganiye mbere wabibwiye mukecuru? Arambwira ngo narabimubwiye mukecuru, sinanizi ko ari aho ngaho. Nteziryayo mukecuru ahita avuga ati si biki, ashaka kumwima telefone. Ndamubwira ati se muhe telefone. Ndamuramukije, muramutse. Nteziryayo turavuganye, arambwira ngo narabimubwiye tubivuge. Nteziryayo aravuga ngo narabimubwiye. Mukecuru tinari nagize ngo ambwira ibindi nyine. Turavuganye ariko ijambo aza kunsubiza guha telefone mukecuru, Nteziryayo arambwira ati yewe tifata telefone uvugane na mukecuru, dore ni wewe mwana we, nje ntabwo ndi umwana we. Nuko ndamubwira ati banza ureke gutanga telefone, kuraja gutanga telefone uvuze ngo nije mwana wa mukecuru, wowe nturi umwana we, ushaka kuvuga iki? Sinumvise, bansobanura icyo ushaka kuvuga. Nteziryayo umwana wa data yari umwana w'ibitwenge, w'ibinyegezi. Mubwire yamatangira guseka ngo yayi. Nuko mukanya ha mukecuru telefone, twavuganye n'iposho nibwo twarimo tuvugana. N'iposho nkirizabesho turavugana. Nteziryayo arangize, mukecuru arangije ahita Nteziryayo telefone. Namatse ngo bamaze kuvugana na mukecuru ngo ni wewe mwanaga wiwe. Ibyo wavuga ni biki? Nteziryayo aransezera arambwira ngo niwe mwana we. Sinari nzi ko iryo jambo ryamwishe. Naho nagiye kumva amakuru Nteziryayo ngo yarangije. Nteziryayo amagambo abiri. Nteziryayo yagiraga umutima mwiza wese. Nteziryayo yakundaga umuryango wacu w'abagugu. Muramu wanje yarapfakaye ejo bundi, umuhungu wa Kigugu amaze gupfa. Aragenda afata muramu we aramubwira ngo ngwino tukubakire. Amwubakira inzu ahafatikanyije n'abandi, ahamagara imiryango yose iraza iramufasha, yurira kuri Nteziryayo, bamwubakira inzu baramuremera. Uwo mwana aricara aba mu rugo, n'ubu ari mu rugo. Nteziryayo yarakunda ubwoko. Nteziryayo yarakunda famiye yacu. Ndarangije. Nteziryayo mwifurije umuzuko wabera. Ikoze cyane, mukomeze mwihangane, tugiye gusoza kuri side y'abasegege. Abanza ntange mpore ku muryango w'abasegege wabuze abantu babiri, mu myihangane cyane. Ikindi cyongeyeho ndatanga mpore ku muryango wa Bofu, abavandimwe biwe, bashiki biwe, papa Yvonne. Ndabizi ko wabuze umujyanama wawe, ariko wihangane, Imana yabareze irahari, izarera n'abana ba Bofu. Ikindi ndatanga mpore ku babyeyi banje, papa na mama n'abavandimwe banje batari hano, kuko nijoro babashije kuboneka.
mu bihangane Imana irahari. Ikindi cyongeyeho ndashima Imana ko Mutezi yari yaravutse mu rugo rwa papa kuko yaje arubereye. Hari igihanga yaje asiba cyari mu rugo atubera inkingi ikomeye. Ndashima Imana yabimushoboje. Mutezi yatwereye imbuto nziza mu muryango wa papa. Yabaye umujyanama wa papa, yabaye amaguru yiwe. Aho tutari turi yarahabaye. Ndabimushimiye cyane. Bakimara kumbwira iyo nkuru natekereje ibintu byinshi cyane, ariko ndavuga ngo ubwo papa yahinduye umurambo wa Ntezi akamubona, kubera ko nta kintu yakoraga atavuze ngo mfite undi muntu hano mujyanama wa Ntezi ijyayo. Yari umuntu ukomeye, ariko ndashima Imana kuko yaramuduhaye mu muryango wacu. Imana ikabona ko ari ngombwa akagomba kutuvuga. Yatubereye umuvandimwe mwiza, yatubereye inshuti, yatubereye musaza wacu. Abandi baramu bacu baje nyuma, ariko Ntezi ni wari ufite umukingo ukomeye. N'ubu ni wari uri kumwe n'ababyeyi. Yakoze ibintu bikomeye ntabasha kuvugira hano. Ndabimushimiye. Imana yo mu ijuru mumpera umugisha ahari. Ntezi yitwaye neza. Je yaje nsanga i Bukavu azana na murumuna wanje, turabana muri foye. Mbasha kumwiga kuko yashatse mukuru wanje tutabana. Ndamwiga ndamumenya, sanga n'umuntu w'umugabo cyane, kuko mu rugo rwacu twasengeraga abantu b'abagabo bashoboye gufata responsibility z'ingo zabo, bagafata ndetse n'urugo rwa muzehe. Ariko ibyo Ntezi yarabikoze. Yahagaze nk'umuntu w'umugabo. Yari umukirisitu, yaraye mu nzu gake gashoboka. Yakundaga korari. Yageze i Bukavu arambaza ngo ese usengera hehe? Ndamubwira ngo nsengera muri Methodiste. Ati nzaza ngusange. Icyumweru cya mbere yarasenze, icya kabiri yararirimbye muri korari. Numva ko yari afite amateka akomeye. Yari umuntu ugira ibyishimo byinshi cyane, ukunda guseka. Nari ntarabona Ntezi yarakaye. Yaratunejeje mu rugo rwacu, twaramubonye twumva turahumuritse, ababyeyi banje barahumurika. N'ubu mama iwe arasa n'uwagize intege nkeya z'umubiri, ariko hamwe n'Imana azabyakira. Ntezi ndamushimiye ko yitwaye neza, ko Imana yamushoboje. Ibyo yakoze arabikora, urugo rwacu agwitaho. Imana yo mu ijuru mumpera umugisha. Ikindi yari umukozi, yari umuntu uzi gushakisha cyane. Je nari naragize igishika ciwe, ndamubwira ngo nza mbona uzopfa, kandi ntubizi ko iwanyu muri bakeya, kandi tuzokubura na papa n'abasegege bakubure. Ariko uzoze kubera ko uzi gukora muri iki gihugu, uzobaho kandi uzobaho neza. Ariko Ntezi nyine ntiyabyumvise. Yatubwiraga ko tuzotaha tukamusanga ruguru, ariko ntibyakunze. Ndamushimiye ibyo yadukoreye. Imana yo mu ijuru mumpera umugisha. Ndashimira abantu, ndashimira abaturanyi banje, hari abo twazanye. Imana yo mu ijuru bampera umugisha. Ibyo mwakoze ndabizirikana. Ndashimira umuryango nshatswemo, nabo bambaye hafi, hari abo twazanye. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Ndashimira abasita bambaye hafi, babyara bacu. Imana yo mu ijuru ibampera umugisha. Asigaye bofu, irungu ryiwe ni ryinshi muri twe, tuzamukumbura kuko yari afite byinshi byo gukora. Ariko ibyo yakoze twebwe abavandimwe turabizirikana, tuzabyitura abana biwe. Asigaye ndamwifuriza umuzuko w'abera. Murakoze.